i tu ćemo već osjetiti nekako lagano zatezanje. Ako radiš nekakav uredski posao ili si za blaganom ili tako nešto što si stalno u mjestu ili na nekakvoj traci, često ćeš imati problema sa skraćenim prsnim mišićima, odnosno, ajmo ovako, mišići se ne mogu toliko skratiti koliko se mogu zapravo ovako uvrnuti, jer svaki mišić ima polazište i hvatište, zapravo je to bitno i znati. Kako se opustiti te prsne mišiće, da bi malo rasteretili taj dio, da bi se prokrvilo sve kroz vratnu kralježnicu, kako ne bi imali te dosadne trnce u rukama. Stanemo ovako negdje pored štoka, ja ću vam pokazati primjer tu na zidu, ali bitno je uz nekakav štok od vrata. Lakat mora biti niže od ramenog zgloba. Zakoračimo sa lijevom nogom ako radimo sa lijevom rukom. I sada, šta radimo? Idemo kao nekakav lagan iskorak i tu ćemo već osjetiti nekako lagano zatezanje. Da bi dodali još veće istezanje, još jače, radimo sada rotaciju sa trupom u desno, znači u suprotnu stranu dodajem rotaciju i tu ću osjetiti još veće zatezanje. I tu se mogu zadržati nekakvih 10, 15, 20 sekundi ili 5 do 7 dubokih udaha, izdaha. Nije bitno. Bitno je samo pratiti osjećaj nekakve ružne boli da se ne pogoršava. Isto to mogu ponoviti i sa drugom rukom. Kako mogu u isto vrijeme sa obje ruke si malo rasteretiti taj dio i mobilizirati malo taj kralježnični dio, odnosno taj prsni dio. Stavimo ovako ruke, udaljim se od zida, jedno metar, metar i pol, i sada guram prsa prema zidu, zadržim malo i lagano se odgurnem i ne pretjerujem sa pritiskom ako me jako boli, znači dozirano. Gledam da su stopala stalno u kontaktu s podlogom, guram prsa i lagano se odmičem. To mogu napraviti 5, 6 ili 10 ponavljanja, nije bitno, 2 do 3 puta. Ako želiš saznati više, komentiraj dolje leđa i poslati ću ti besplatnu knjigu u kojoj možeš naučiti sve osnovne stvari kako si pomoći kada imaš nekakvu bol. Obavezno lajkaj ovaj video i podijeli ga svima koji radi neke uredske poslove za blaganom ili na traci.